Hello, kivai ge hle ta zong le tuni Sunday episode som lagup na ve ki dingin na bon chawin ka hin lem ki de. Tuni Sunday episode som lagup na he hobung la 190 na dingun Jesu din tiwa choila ahung ki pat dan khu isei diwa hi. Hichila hi English la chu stand up for Jesus anakiti. Datli Atkins ting kiti pa hi Philadelphia gama 1825 kuma chu anapi nga hi. Apa zong hi pastor hi zin aman zong aneva kunin apa hi anazui zin pathian thu hi anki chu pe zin ama hi apa dingin assistant in pangzi episcopal hobunga. 1854 kuma apa hi retire hung hi pharin episcopal hobung mama chun ama hi pastor dingin anahleng do ta ve. Pathian angai sangdan le pathian dinga apan la dan hi mipin kidang anasa alevu hi. Kumsom ni la go bep hiza hichana hi pan anala hitai 1856 vel chu hong hitan suwa ki kai le suwa ki man ki ti ho hi anachi hle zengin hi chi phar hen aman jong hi chi ho dei mo ne hin thu ana ha sei hle tai hi chi ho ji achun ama hi mi tam ta in jong anangai sang hle zengin chuteng le mi tam ta jong hi achunga hin analung hang tai Amazon hichi phara chun episcopal hobunga kon chun designation letter ahin pitavin Amazon hichi hobung chu anada latai Pastor pu detli zong hi pathian dinga kideta anapan jingje hen Amazon hobung khat hi anaput dokidin Independent Church of Covenant anakiti hichi achun honhlom chabu anahivin pama min zong hichi hobung hi anahet lo lai hi Revival Service ho hi anabol zian YMCA kiti Young Men Christian Association kiti khangtha pathian thudo la gloi khom na la azong hin ama hin pan anaha la hle e crusade jong hi anaha bol PG in hichi phat ki man cha ho chu The Work of God in Philadelphia ana TV 30 March 1858 kumachun YMCA meetinga mi sanga wal ki khopna chun sermon anabolin Exodus bungsom changsom lekhat na hi thupi anamang chai hichi thupi chu hi a hi le chevin lang nang ho la a pasal cheng se chun pakai na pathian kin gabol taw kiti hi hichi lai mu na chun mi asang sang ho chun hu hing na anaki mu win ama jong mi ngai sang ta ana hi tai hinla wang set ten 13 April 1858 ni a hin ama jong a farm lang hin na tong ding na che kitan achang he na khol ko ma chun a chen hi le thil abol peden asang khol chu chang he na khol a chun asang khol ana o tan aman jong a khut a ha ki su kha le zengin he hichilai mun chun koima ga ko wa ding a o aza phading hi anom ta lo je chun tolla chun a thisan nong ana long zengin hi vai ge ta chun min hung do en ama chu apo ovin azenta vin hinla zendam the hi tapon amaha chu ana setan aman jong hichi anat na chu anathi pi tai pastor datli hi athi achu kumsom la thumbo ana hling na la ya hi ama hin anathi ding ko na chun atom vela ho ko ma chun aho bumi te za dinga chun ga sei pe ovin Jesu dinga adin jing na divin anati George Dufil Junior kitipa hi Presbyterian Ho Hill chapa khat ana hin September 12, 1818 kuma chu anapi nga hi Georgian Union Theological Seminary New York hopia ko graduate ana pass ahin chuteng lama hi 1840 ako na 1869 chan hi pastor na ana to hi 1858 kuma chu datli etkin ting azoa Thusim isei pau ama hin meeting them anei diteng le assistant na hi George ana pangzi a hi hichi hen datli akisu kha athi hi anapuna hle azengin ama hin khozong hi na tong khalte azengin hi datli ting athi ding ko na chu ana thu sei je sudinga din jing ding ki ti chu ama hin athu ana za phala chun anapuna hle azengin chuteng le athu hi ana dei hle azengin aman jong aloi pa alam kai pu he jing na dinga chun hichi la chu ana sun pantai dutli ting athi a thipul tho na ni kho aman wachun George de Felhen FSC bungup changsom le li na thuta achu kong ki gaun chondi na om pho ki aun ki ti hu thupi in na mang chan chuteng le ala sut jong chu athu an sim thla na hi
hichiwa choila ki sun hi ama sapenin leaflet ho a lekha pe neu cha cha hun mi pi het theidingin an hom do oven hi hichi lekha pe a wa choila ki hom chu mi khat in baptist newspaper hin an so kitan 1859 kuma salmis ho bunga publish mi pi het dingin hichi la hi an tai America Civil War a pang sipai ho jong chun hichila hi ana sa jita win British Revivalist honjong hichila hi ana mangji ve hichigo choilowa England a public school hola ajong hi hichiwa choila hi ana kisaji a hi dingun Jesu din kitiwa choila hi akai dan hi achum chomen ana savin tua hlang pi a ehon imanji pau hi George Webb kitipan Boston Academy of Music ana phut do pa hen akai dan hi 1837 kuma chu ana sim hi hichiwa choila hi hongki bol lo na pen chu pastor pan aloi pa ding a hi lo le alam kai pu het jing na dinga athu azo na pena thi ding ko na sei chu ana man cha hicha ko na chu wa choila a hin so hin dingun Jesu din kiti hi kitil kho na la hin Krista adinga hang santa panjing na dinga wa choila kha jong hi Jesu din nang ho rosi pai te aleng kun lap dom sangun manglo hel ding ahi gal zwa kun gal zo ding se pai te ui ding gal zo se a be so a Krista leng chan ka se Jesu din sum kon in thun chonun kim gen thei ha sa thun ani lo pi lai hin twa po na nang ho gal sim sen lo sa cheng lung ngam mun se tu na zong ha na su mang mun Jesu din ama hat panun ta sakut hat thon thei nang ma hasun davin gospel galvon kivon kiging han tau zingun to ding na ko na va ha zum na ni tuni Sunday episode adinga wa choila ngei ta dingun ti ehin sa pe wachu thangpu singson boljang asam gama ko na hi ama jong la sathim ta hin ama ki thopin in YouTube channel anein subscribe ana bol pe tin description a hi a link ka hin pi tharing a hi chuteng le hitobang thusim ho hi nangai nom jinga namu nom jinga hi le
Zok tui chim channel hi subscribe na bol le chun hi to bang hi Sunday ni se le na mu jing ding hi